Chuma, chuma, bisa changa. Hey, hey. Suzy con mi casa su This is Ivuga TV. Yo. What is out here? Naribi. Hey. Harabura mujama umwe. Harimo mujama umwe burama. Shoferi. Harabura munundi hariya nguriya. Baba banditse bagiye babajama. Menya bari gukora ibikomeye. Mani hari ibyo bajya nazo. Haja naho ucaye. Icyayo. Shoferi wadishira
ndabikora ndabikora bifite mwana mbonye n'amatara ngira ngo bano bantu batuye mu kirimo hango usiniko Gambatira. oya fata neza nyine fata neza ukomeze itagucika mwari ufite ibiro byinshi fata gutya rero fata kamwe hano DJ ninde Uriya uramusumba ntabwo yagaragara. Nk'uko mubibona uyu ni umujyi mwiza wa Karongi aho turi aho mubona imbere yacu ni ibitaro by'inaha ni ibitaro bya Karongi rwose hano mubona ubwo abantu muturiye inaha irompuye murayizi abantu bari kugerageza gufata breakfast mwe muri kubireba mu kanya gashize iyi ni trip nziza ubona ko abantu b'abanyarwanda babishimye urabona ko ari umujyi abantu bari gukora nubwo turi mu bihe by'icyorezo ariko abantu barakora umunsi ku munsi so bigaragaza yuko biri gutanga icyizere yuko mu minsi mikeya abantu baraba batangiye gusura mu mirimo yabo abantu bakomeza kubahiriza ingamba za covid so abantu komeze rwose mwubahiriza ingamba za covid dukomeza kumererwa neza murabona ko turi ahantu heza cyane nk'uko mubibona twaba tugeze i Karongi neza noneho ku mazi mubona abantu bitegura gusohoka muri bus urabona ko rwose ari ibintu byiza cyane kuba abanyarwanda bari kwitabira ubukerarugendo aho turi akaba ari kuri golf abazi Karongi wenda barahazi kuturusha cyane murabona ko ari ahantu heza hari amazi meza cyane rwose ubona ko ubukerarugendo bw'igihugu buri kurushaho gutera imbere tunararikira n'abantu mushaka komeza gukora ubukerarugendo muri iki gihugu ko hari ahantu henshi heza ho gutembera abantu mutazi Karongi rero ukuntu Karongi ari nziza ko mana yanjye we u Rwanda rwubahwe
iyo tuvuze u Rwanda ni u Rwanda rw'imisozi igihumbi ndetse n'ibiyaga bigari koko. Urabona ko ari amazi meza abantu muri kwihera amaso, ntago turi buvuge amaso namwe arabaha. Murabona ko noneho umuhango watuzanye uyu munsi iki ari igicamunsi kindi tangiye. Murabona ko abantu bari kwitegura bagusohoka modoka, bambara udukanzu bajyana kuri beach cyangwa utundi tupikini n'ibiki. Abantu batangiye kudutamo kugira ibintu bigende neza. Murabona ko abantu bari gusohoka rwose bavibinga. Urabona ko abantu bameze fresh kabisa. Uwo ni Kado Cartoon, muramuzi cyane, the bad man. Urabona ko rwose ibintu biba ari sawa. Urabona ko abantu bari gusohoka, aba ni abakoca ba basket. Ubona ko ari ibintu byiza cyane rwose. Uri umukoca wa basket nawe, urabona ko abantu bari gusohoka bishimye cyane. Ni ibintu byiza cyane bikomeza kugaragaza ubukerarugendo rw'igihugu. Urabona ko abantu bishimye bavibinga, ibintu rwose bikomeje gutanga icyo twakwita umusaruro. Murabona ko abantu bameze fresh cyane. Njyewe byandenze uyu munsi, nirinze kuvuga tuvuye muri hoteli twarayemo noneho kugira uyu munsi dutangire. Murabona n'abandi basitari bagiye batandukanye turi kumwe nabo bari muri sinema nyarwanda. Na Fande mukunda cyane ukina kuri Afrimax, nawe mukunze kubona muri filime za gisirikare. Mubona hariya n'umumetisi rwose nawe watwakiriye, bamwita Kenny, turaza kuganira bagufasha rwose banyakubaha. Murabona ko abantu rwose ibintu ari sawa bavibinga. Urabona ko rwose aba ni abambari ba Afande baba bari kumwe nabo umunsi ku munsi ndetse bakorana ibintu byiza cyane. Ubu rero twaba tugiye kujya ku mazi, ibintu ushaka kuza gutanga isura nziza kabisa. Mukomeze rero mubane natwe. Afande nguriya muri kumubona kabisa, wambaye ikote black. Mukomeze kumererwa neza. Murabona ko batangiye noneho gufasha ababyeyi kuba bajya mu bwato. Bari ibintu byiza cyane. Urabona ko ababyeyi baba bagomba kwitabwaho kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Ubona ko ari ibintu rwose biri kugenda bizamura ndetse ubukerarugendo bw'igihugu. Urabona ko ari ibintu byiza, tuba twajyanye n'ababyeyi kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza cyane. Bikomeze kubibutsa ko iyi ari Ivuka TV ndetse kugira ngo bakomeze kubagezaho ibyiza byinshi bigiye bitandukanye. Komeze mumererwe neza kandi mu vibinge uyu mwanya rwose. Abakurikiye Ivuka TV twakira ndetse n'abantu bagiye batandukanye. Ni umukoca wa basket, abenshi baramuzi. Turi kumwe n'ingeri rero nyinshi zigiye zitandukanye. Murabona ko n'abandi bari kwinjira ubwato. Ni ibintu byiza cyane. Turi kumwe n'abasitari bagiye batandukanye bajyemo, babona barufendeke n'abandi. So ibintu ndatekereza biraza kugenda neza kabisa. Urabona ko bamwe batujya mu bundi bwato kugira ngo abantu bakomeze bavibinga ibihe byiza dufite ahangaha. Ni Ivuka TV nkuko nakomeje kubabwira, ukeneye byinshi birenze. Murabona aba ni abasore bakina muri bigiye bitandukanye, byiza cyane. So twishimiye ibi bihe kabisa. Murabona ko Afande ari kwifotozanya n'abafana be. Muramuzi muri komedi agenda akora nyinshi zigiye zitandukanye. Murabona ko ari ibintu biba ari byiza iyo abantu bari kumwe n'abasitari babo. Aba byoroshye rero. Komeze rwose kumererwa neza. Mubonye Fande rwose, Fande mumubona ko yishimira nawe iyi trip. Ni ibintu byiza cyane rero. Mukomeze
bebe yagiye waje ariko waje abandi mbona birangiye bamuha irakubereye sheri ingonde esoma nyewe ngo mbere ifoto sibyo hano video ako Olivier nyamuneka mubaze mu tujya gutaha mwongeye mureba Olivier Peace Island ya Peace, this is Peace Island, akarwa k'amahoro. Ya, ubona ko abantu bahakunze ari ahantu ho kuva bingira rwose heza cyane. umva muze twibere mu mahoro twibere mu mahoro na wanda This is Ivuka TV. Ku bufatanye na Wanda Safari kugira ngo mbega amazi mana we ahantu hambere heza rwose hano mu Rwanda. Urabona ko rwose ari ahantu heza abantu baza bakishima abakerarugendo bahakunze cyane ya akarwa k'amahoro Peace Island. Abona ko rwose hano abasaza bimeze gute se hano abantu babona ikintu cyo gushyira mu nda. This is Peace Island, abantu bari kuvibinga. agoni bagufotoreshe kamera kamba nambare neza nani sinyende ko nayibuze giye kuyigana n'ubundi wavuye i Kigali wabyiyemeje ubume kandi komande n'ibyo bitabaye ariya ngo ni komande
bamwita Kodo Katuni. Katumbi. Katundi. Katumbi. Katuni. Suhella. Turi bumfate. Wamubonye abantu batangiye kuvibinga amazi nagira icyo babwira. Wow, amazing place. Kabisa ahantu heza cyane. Baby. Nese ugiye? Jya kwifotoza. Dede. Tuta telefone. Janus. Ikibazo kiranga. Natwe twari tugiye guhiga inzovu. Nawe ntabwo mbizi. uriya mukobwa ibyiwe nanjye ntabwo bisobanura. The best bottle. Uramutwa tuzi kujya. Urabona ko abantu bakomeje kuvibinga amazi rwose. Ibintu byiza. Iyo foto wayifashe. Wese rero ubwoba. Kigiye kugera. Nakugera yitabi.